Asikujabulele ukuba sibe la. Ngoba uNkulunkulu wasenzela izinto ezinkulu Nkosi yami sihamba nje sibofakazi. Amen. Balezi izinto ezenzeka ezimpilweni zethu. Kwathi abantu eminyango bedidekile. Kodwa uNkulunkulu wangena wathatha indawo. Manje simboni ofana naye bathandekayo. Lithi izwi lenkosi kumasifunda kuKorintiyane chapter 2 verse 2. Lithi angisayi ukuthi umpostoli Paul angisayikwazi okunye mina. Kuphela ngazi uJesu Kristu obethelweyo. Amen. Manje sikujabulele nje ukuba sebukhoneni benkosi ngoba akekho umuntu okuhlohlolozeni wathi hamba yakhonza. Hayi bengifisa ukubona ubuso obuhle bakithi. Nami ngiye ngizama lesimile layo. Angikwazi kodwa kona ngathi ngingaphi besimile nje ngoJesu wethu bakithi. Amen. Hawu osiphathele ukuphila kwethu. Osiphathele imizi yethu. Osiphathele abantwana bethu. Inkosi yami. Na. Sithi kuzohlatshelelwa khona mabangcwele sebele eJerusalem. Hallelujah. Kuzohlatshelelwa khona mabangcwele sebele kuzohlatshelelwa ngempela mabangcwele kodwa sebele azike noma nathi sibona inabangcwele siyohlabelela yini ake sikhombise kuzohlatshelelwa elakhola mabangcwele sebele Oh!
ngale mini okumhlophe kusekhaya cha singeke ekhaya ezulwini lapha sokokiswa ngale mine okomhlobo okutheka anxosinge yena Yesu ezulwini yena ezulwini laphaya xa singena Ayibonge inkosi. Ngiyabingelela abathandekayo egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Sibonge imini ke uNkulunkulu asabele yona kuba sizohlangana silethe udumo kuNkulunkulu ophezulu konke. Ngibingelela ke kaNkulunkulu kakhulu mengameli wethu baba umfundisi uNyoka. Ngibingelela nencebo kaNkulunkulu baba umfundisi uCele. Ngibingelela nomama Mr. Mengameli ngegama lenkosi uJesu. Babingelela bonke abazalwane bazalwane uNkulunkulu asiphe ithuba lokuba sizohlangana kanye kanye sizokhonza kanye kanye.
Bazalwane ngiyathanda ukucula kakhulu amaculo asecilongweni. Enhlizweni yami kube buhlungu kakhulu uma abazalwane beza enkonzweni abanalo iculo, abanalo ngisho iBhayibheli. Ngoba bazalwane bakhona ukuthi kufanele masicule iculo bese kutholakala ukuthi manje abantu abazalwane amaculo abanalo. Haleluya. Ngizocela nje bazalwane ungalibazisi, ngibonga kakhulu kulabo besihola ngamakorasi. Basikhuphule kakhulu kuba sizizwe bazalwane sesinomdlandla bakhona enkonzweni. Ngibingelela ke nabafowethu ozakwethu namhlanje akade beya emanzini beyokwenza isifungo phambi kaNkulunkulu ukuthi namhlanje sizohlanganyela kanye sikhonza uNkulunkulu. Ngithanda ke bazalwane ukuthi nje sesizongena emkhulekweni sokhuleka sonke bazalwane, kodwa ngithanda basicule iculo number 116 elithi esandleni somusa ngiyagcinwa noma kungathini. Sumani bazalwane sicule ngiyagcinwa noma kungathini. Hallelujah. Amen. Siyabonga ke bazalwane sesingahlala phansi. Jesu ngithandile. Oh Jesu, ngithandile. Oh
bazalwane sesingena ohlelweni. Ngizocela uma ekhona amakhwaya asizofuna amakhwaya amaningi kodwa uma bekhona nje bangasibanikeza umucu. Sizothetha lelo thuba lokuthi beze la ngasentla babhalise labafuna ukuzositulela. Kuleli thuba ke bazalwane ngizotethela baba umengameli ku afuna uba akusho kulesikhathi. Inkosi nibusise. Because the love me. Ngiyabingelela abazalwane obaba nomama nentombi nensizwe egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyajabula kakhulu bazalwane ukubona nikhona nonke abakhona nabazalwane bethu abaqhamuke egravini. Sizwela sifudumela kakhulu kuba nabo nje egameni lenkosi yethu Jesu. Bazalwane ngiza nendaba ezimnandi njengoba ngimi la. Angithi siyayithanda indaba ezimnandi. Ezimba siyithanda. Sithanda inyama edliwayo nofish odliwayo. Nginalokho bazalwane le ndawo esiyona le nto sikuyona naleli plus lonke esinalo iplus iground le kushona ezantsi le angazi thama ngani sayiphiwa uNkulunkulu asiyithenganga. Kwakukhona abantu ababese behamba iminyaka eminingi befuna le ndawo kodwa uNkulunkulu wayibekela thina. Kwathi ngalelo langa baba sengathi khona into esimangaliso. Wathi umzalwane uKaiser wathi unendawo asinikeze yona ngale Mahlathini ndawo ene care center abantwana khona endala esithi esenzentsha. Wathi ayisabeni soyibona uyasinika yona simgcinele indaba ukuthi angcwatshe kuyona kuphela ngoba kwangcwatshwa uyise nonini. Sathi sifika khona wathi ayixoxa le ndaba nkosikazi. Wathi unkosikazi ikhona nje lesamastelini sabanikiwa. Wathi ubheka umfundiso ubaba uhloko wathi ubaba uhloko akhethe indawo noma yiphi. Wathi unkosikazi eyakho njengamanje. Bamngene emotweni kwakuzole ndawo singayazi le ndawo. Simangaliso sikaNkulunkulu bazalwane kuba sikhona kule ndawo. Amadoda engalala abantu bale ndawo bezama behlangana neminyango yonke. Oyazi ethi into nezokufuna indawo neminyango yonke. uNkulunkulu ayibekele thina bazalwane. Ngoku 2000. Kuze kube namhlanje asikaze sisho uNkulunkulu ukuthi siyabonga. Sihlangane njengebandla sithi senze njani? Ngithanda ukusho ukuthi i-conference board seyihlangene iyaxoxa futhi nabefundisi bale conference esikuyona base bevumelana abazalwane i-board nabefundisi ukuthi no asingabheki ububi bendlu ngoba ilonto belekisithiya kodwa sithi sizombonga uNkulunkulu ngayo. Ngakho ke ngonyaka ozayo angizi ukuyisha inyanga mhlawumbe laba bazosikhuthaza bazobe sebeyisho bona abazosikhuthaza ukuthi singayivula kanjani le ngoba phela makuvulwa indlu kuyajatshulwa. Ngathi ngiyayixoxa komzalwane egatsheni wavana wathi kumina hayi baba i-second nesecond ayize lenkomo nje. Abanye ngabothi hayi khona abanenhliziyo eseyishisa kakhulu ngale ndawo. Ngiyabonga bengizama ukusho lokho bazanijabulani ukuthi sizombonga uNkulunkulu ngale ndawo esikuyona bazalwane. Ngiyabonga. Fonga bazalwane sizashesha njengamanje angisezocula ngicela ikwaya nganomfihlela ize ngaphambili zosinikeza umucu bemoya. Bajabula uma behlambe ngavelene abemabili nje bese siyadlula ngoba kuyashesha. Yeah.
Oh
siyabonga kakhulu sifisa uNkulunkulu asiphumelelise kuzo zonke izifiso zethu nalabo sebepledgile uNkulunkulu abagcine bakwazi bazali baphumelele kuloko abajoyine bazokwenza. Haleluya. Bazalwane, inkonzo yethu isihamba ngokusheshsha. Socela la umfundiswa neteam yakhe bazokwenza i-praise worship ukuze sidluleleke enkonzweni.
abahlanziweyo ngegazi lika Jesu Kristu. Amen. Ngibonga leli thuba bagcwele lokuba ngizoma la ngime endaweni yenkosi uJesu okuyena yedwa owathi uNkulunkulu mbathi inyama wazokwenza inkonzo engenakwenziwa zengilosi wazokwenza inkonzo eyayisihlula imihlatshelo yonke ikhona wazokwenza inkonzo eyayingenakupheleliswa ngabapristi kodwa wangena waba umhlatshelo wangena waba umpristi ophelele waba umpristi ongenakuhlulwa ukufa kanti abapristi abanye babehlulwa ukufa siphele isikhathi sabo ngokufa sibephulile ufuna kube kumenye indoda kodwa yena yedwa esikhuluma ngaye namhlanje athi uPaulo uye esikushumayelayo ukuze wonke umuntu usimiyise kuNkulunkulu ephelele ngoba uNkulunkulu wamenza umuntu wahluka kunezidalwa zonke ezazikhona wamenza umuntu waba nenkazimulo yakhe wehluka umuntu kodwa ngokungena kwesono yalahleka inkazimulo kaNkulunkulu kumuntu. Sibonga uJesu bazalwane owenza umsebenzi ophelele. Uma kukhulunywa ngaleli gama abazalwane igama elidinga ufelwa igama okufuna ukuthi uma sekukhulunywa ngalo ubambelela kulona noma ingane zakho sezihlubuka kodwa uthi ngizobambelela kuleli gama ngoba khona ingubo eliyembethe elingiphathisa yona ulona lodwa amagama ezingilosi abasisize kodwa igama elinamandla lika Jesu bazalwane asiyezwile inkosi bazalwane la uNkulunkulu ezembule khona asimazi uNkulunkulu ngamehlo enyama kodwa simazi ngezwi simfunda khona ukuthi yini uNkulunkulu ayithandayo sabayithanda abantu athi uNkulunkulu ngiyithanda bese siyahluka ebantwini ngoba siyisizwe esikhethiweyo siyisizwe esithandekayo siyisizwe esingcwele zikhona izizwe ezingcwele ngoba sikezwana ngegazi kaJesu ubungcwele butholakala ngoba umuntu agezwe ngegazi likaJesu lesihlanze kukho konke ukungani asivule incwadi kaMateyu sahloko sika 28 Matthew chapter 28 sofunda amavesi ogcino 18 19 20 amavesi esiwafunda abazalwane kulesikhathi uNkulunkulu angiphe sona bese ngiqhubeka nezinye inkonzo ezikhona abazalwane umuntu ongakamamukela uJesu bazalwane usesiqalekisweni uyazi uma ngathi umuntu ufica umuntu eqhosha ngenyanga zakhe sasa usefile inyanga useyaqala uyaphuphutha ukuthi uzoyithola lapha inyanga thina sikhuluma ngoJesu angazeli bazalwane uhamba nomuntu emsebenzini ahambe nomuntu esikoleni ahambe nomuntu izitha zimvikele afana landele yena kuthi izitha zakhe sijike zilimazane zodwa ngoba khona indoda ahamba nayo indoda yethu uNkulunkulu uyabona bazalwane evangeli siyabona nje kuhlala ngevangeli kodwa ivangeli bazalwane kuphila ukuthi mangena kumuntu ezuthi noma angakhuluma umuntu ngenyanga zakhe enkulu ezibathi inyoka ezihlala emazini noma 40 days noma isikhathi esikana kodwa uma sikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngomuntu ongafi kula khona amadoda amakhulu ohodo sakhula khona amadoda okuthiwa ososobala amadoda ayafiwa sakhula kukhona amadoda ofokanyama wonke lawo madoda alela amathambo kodwa lekhuluma ngayo lekhuluma ngayo njengabantu abazomambelela ngoba sihlutshulwa zingane ingane zethu bazalwane ziyahlupha niyazobazalwa ziyahlupha bathi naleli bandla lethu liyabanda
ngoba nazi itayela zanamhlanje sinankinga netayela kodwa sifuna ubungcwele sinankinga netayela shaya zonke itayela shaya ngala kodwa sifunani siyisizwe esingcwele abakhethwe abathandekayo abageziwe kezo ngegazi haleluya inamandla legazi kaJesu haleluya asifunde bazalwane abantu bakhona ngalezi ndaba bazalwane kuphela ukwesaba awusaba futhi awudeleli umuntu kodwa nasibili nje uhamba phakathi amadoda anemali uhamba ngenyawo kodwa sisika unemali eningi phezulu kwakho ubuyambela ngenyawo nje eshanga emoto enkulu akuthele ngodala kodwa uthi ngiyabonga Nkosi ngoba nginayo Bekufanele abantu babuyele kuJesu bazalwane. Bayabhubha abantu baqathwa izifo bangeniswa kwembuzi noma kwezifo zingena emgwaqeni ubuthaphuthaphu. Uhulumeni usemisile indlela zokuvikela kodwa kusindwa nalo ekhaya uJesu awalongenwa uJesu unamandla okuprotecta. Ngena kuJesu. Ngena kuwe uma ungangena kuyena bazalwane shama tema amakhulu esizulu uthi cha ndothi ifundile bebona bakhona kwesizulu udoctor wesizulu kodwa sona sinendaba ukuthi udoctor wesizulu singena khona emaphikweni ukuthi udokotela wesizulu nesizulu esihlangenele emaphikweni kodwa ungene kuJesu unodokotela bakho besizulu fika uJesu anezele fika uJesu anezele haleluya sifunde na umyalo ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathize egameni likayise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele ngalokho hambani uNkulunkulu ufuna abantu abazomlalela abazothunywa abazohamba baye emphakathini baye ebantwini abanye abantu bathola ivangeli bahleli nalo abanye banezitifiketi kuthiwa abashumayeli zigcwele uthula benzi lutho abantu ngithanda ukupheka lo muntu othi ngalokho hambani ngalokho abanye bayesaba hayi ukuthi abahambi nje ngoba benani banovalo bayesaba abanye abazi ukuthi ubani lo othi abahambe othi inkosi yamakhosi ethi ngiphiwa amandla mina uyabona uJesu bezalwane uhlukile nabaprofeti uhlukile nabaapostoli bekhomba uJesu abaprofeti bebekhomba uNkulunkulu kodwa uJesu uyashintsha usikhomba yena uthi mina ngiphiwa amandla esifini nasemhlabeni amandla akini lo okuthumayo uthi ngiphiwe amandla onke amandla ezulu akini wonke amandla omhlaba akini yilapho uJesu wathi mavukisa iphepha elela emkhushini bamvukisa wavuka amaqeda wakhutha isiphepha babuza bathi ngubani lo umoya nesiphepha kumlalela ngoba unamandla lo Jesu uye lo Jesu bazalwane owafika sizelwa amadoda anovalo eshayina bebusuku nasemini kodwa wathi mafika wasilahlisa phansi saphuma ukuthi ingane zethu zishaye ingabo ngamanye amadoda ngoba sokufika indoda enamandla inamandla la emhlabeni baye bathi abantu babecabanga bathi uyofanele uhlupheka uyofanele into ethoza umbuso le siwudlala haleluya siwudlala thina umbuso asilithele lo uthi uPaul lokuTimotheo athi umesaba uNkulunkulu usizana ulokhu kuphila athi akuzini lapho athi kunesethembiso siwudlala umbuso
uma bengena emahhotela singena khona, uma begibela amabhano esigibela kanye nabo. Haleluya! Asilindethe sodlangane kuphela ukuthi ngiphiwa amandla. Losithumayo bathi hambani. Uma uNkulunkulu le ndaba yokuthi abantu abahambe, uma uNkulunkulu ehlangana noMoses, uthi Moses hamba ngiyakuthuma ubuye kuFaro. DiMoses ahamba. Uthi makhuluma noHezekiya, uHezekiya uthi Hezekiya ngiyakuthuma hamba uyokhuluma kusizwe sakwa-Israyeli, isizwe esikhulu, isizwe esikhulu. Uthi ngihambe ngiyokuzana ngoba kusho ukuthi ukuhamba komuntu engazi ukuthi uyaphi. Uyabona singahamba lapho bathi ungazi ukuthi uyaphi uyokwenza kusho ukuthi madoda aphuma nje esenezulile ngalokho azokushona. Uthi ambuze kathi uyephi wathi wezalakazi beyitafula nje bathi umuntu uthi kwahambani ezizwe thina bazalakazi yithapha kakhulu ngahlanganye nabantu emsebenzini yabomnyama kodwa kunalo khona idalule ngoba nina ngisizwe esicwele. Hambani ezizizwe zonke abantu khona ikholase yabazalwane kwaba yabafundi athi hambani emaKristu, hambani nezizweni, athi izizwe zonke zibhekenini, athi abantu babhekenini. Ubufa ongaka abazalwane nokuvukela kombuso ongaka ikhambi uNkulunkulu uthumethe hambani izizwe abafundi. Kufunakala abantu bazalwane abazophuma la kukhala abantu bathi nabantu lolu hlobo labantu lukhambaphi, lolu hlobo lamakhosikazi lukhambaphi, lolu hlobo lamadoda lukhambaphi ngoba sekuhlobo elihlukile madoda nenza abantu. Injongo kaNkulunkulu ukuthi abantu basindiswe. Injongo enkulu kaNkulunkulu bazalwane, uma abantu bengena kusindiswa asiwufezanga umgomo. Nenze izizwe, nenze mawuhlele emsebenzini mzone fakaza balabantu abasizakele noma bangena efaith noma ngena esembuzo noma ngena kodwa balabantu usho ngathi usho ubani ubani ngakhuluma naye ngafakaza kena ngempilo nje, ngafakaza ngempilo nje ukhona ufaka self-indicine ngenaphi. Injongo kaNkulunkulu lithi lingathathulwa ngesonto sodwa masibani akathi uNkulunkulu ngoba silangana senze konke kodwa uma abantu bengasindiswa. Nenze izizwe zonke abafundi babo bese kuyabalwa ke izinto uma sebe abafundi babhaphathizwa, uma sebe abafundi bayafundiswa. Nayi indaba ethi Nkosi mina nginani, hambani naleso sibili ukuthi uNkulunkulu uthi nani bazalwane. Leli ivangeli bazalwane siyabona nje namhlanje khona le affirmative action yokuthi omama bafuna bathi bangako mama mfundisi abala ebandleni. Niyayazi bazalwane, akinankinga nayo, angiphikisani nayo, kodwa la into iqonda ukisho funakala umama uzana abashisa umlilo abangalali emakhaya abaphuma beyokhuleka emzini yabantu. Funakala amadoda angahlalele ebuka iTV ekuseni zawashona ilanga nantambama ubanjwa isitori kodwa umshumayeli, kodwa funakala amadoda ahamba azi ukuthi Nkosi nami uthunywe umuntu athi bhekani nginani. Yingakho noma sikhulekela abantu bazalwane asifuni ubaxubuza abantu, asifuni futhi ukubashaya abantu. No ashaye abantu thina ngoba eyathi Nkosi ethi iBhayibheli nginani hambani ethi Nkosi yanezela abasindiswayo wenziwe imisebenzi yamandla emangalisanga ngesandla. uNkulunkulu enza imisebenzi yena ngesandla. Le nkonzo kaNkulunkulu niyaza bazalwane asikompete futhi asinamuntu asikompeta naye noma ngafika amadoda aseAmerica, amadoda abanoqobo olumangasayo isiphiwo sawo uNkulunkulu wasaba noqobo olumangasayo athi bafika noma kusegroundini abantu ugesi bonke ukusebenza amandla kamoya edweni kodwa sinankinga asikompete
siphethe inkosi siphethe sokuthini sikhule kanje sithi egameni likaJesu haleluya sithi egameni likaJesu bese sithi inkosi yakhona ukuthi nasewenzile umsebenzi nginani abantu bazalwane ningena imizi ningesabi noma benthiwa noma benzana abantu kodwa nasethembiso unani lo nthumayo ngubani umnene mandla wonke ongcwele izizwe zibhekene nokuchitha kwemishado amakhosikazi namadoda uxetshana namakhaya banguyimali bangizitho zonke nasemakhaya ingane ayineleni kodwa abantu babhekelena ngoba khona amadimoni kufuneka nizofika nikhuleke athi umama nobaba yazi kufika kwena kukhuleka sibone kukhona ukuthula ekhaya phakathi kwethu nobaba nomama athi ikhande zami bezibhungile ngoba ngekukhuleko yethu bazalwane ngekukhuleko kubuya umuntu ongasaziwa tholakala efika ekhaya sethola imithwalo ngenxa lemkhuleko ngoba unani musana ukulinda abefundisi letha abazalwane ayithwala amadoda ukuthi ngoba uyindoda unetshebo nempandla unamadevu indaba ikuwe ukuthi uphiwa abantu hambani nambe naye niomama bazalwane asikhophethi nani asinibukeli phansi hambani uNkulunkulu uniphathisile hambani ninganambani hambani ethi inkosi wena uzokwenza umsebenzi ngoba ukhona onamandla wonke sengifike ekugcineni bazalwane umyalo kaNkulunkulu ethi inkosi uma isemchitho uSawuli uthi inkosi labo babezile bewuzwile inkosi umyalezo wakho uthi inkosi uthi abaphume bangene imizi nemizana beshumayela siyabonga egameni likaJesu amen namhlanje kuseni cela bemela babheke nganeno all right noma kuzokwehla mina ukuze ibandla lenibona noma ngingabheka lenzoma ngaphambi kwenu abamalungu ebhodi yesekethe bese ngaphambili kanye nobaba ucele umfundisi bacele abayikomiti lesekethe bayazazi abayibhodi yesekethe bese ngaphambili ngithanda ukufunda lamazwi bese ngibhekisa kulabazalwane ukuthi bazalwane seningene ebandleni ibandla leyinqola ehambayo inqola kaNkulunkulu asiphe yona ukuthi singene kuyona sihambe ngayo sihloniphane sishumayele ivangeli yona nali izwi lenkosi incwadi yesahluko sika 2:42 lithi ke baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni naseklipleni isekwa nasemkhulekweni ngepha kwaba yilowo nalowo wehlela ngokwesaba kwenzwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi bonke abakhulu ababendawonye bahlangene nezinto zonke verse 46 imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyo ethempelini behlephula isinkwa ekhaya badla ukudla kwabo ngentokozo nangokumhlophe benhliziyo bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke inkosi angazi ukuthi empilweni benzayo usho ukuzikhomitha usho ukuzihlanganisa usho ukuba njengensimbi eshisele yahlanganiswa nenye insimbi kade nihlukene nathi kodwa manje senihlangene nathi njengensimbi kade ihlukene yashisele yahlanganiswa nenye insimbi nayi into bazalwane engicabanga ukuthi ngizobuza ukuthi nizoyenza yini nizowahlonipha abaphathi bebandla ngiyabuza nizowahlonipha abashumayeli benu emagatsheni nasebona befundisi ngala mazwi bazalwane ngithanda ukusho ukuthi la ebandleni uyimpilo yebandla uma umuntu engakunikeli imnikelo nemnikelo kweshumi uzinqume yena ebandleni futhi okwesibili njengoba ngene ebandleni khona lemkhuba ezohlola isibhabhade sabazalwane bakhona abashakazi abazalwane uma ninenkinga ningafuzi ukungena esidlweni senkosi mhlawumbe inyanga embi noma inyanga eyodwa nizomazisa umphathi wenu na nizomazisa yebo bazalwane khona lenkosi ukuthi kusihlambululo uma umuntu enenkinga
fanele umphathi wakhe amazi futhi akufanele umuntu waseMpumalanga abaleka futhi ophathwa umzalwane wasentukusweni ubuqili la niyazwa bazalwane ngoba lo wasentukusweni akazi lutho ngobugebengu bakuthi ngala lo mfana uyatshona akaphathwa kakuphi waseMpumalanga ngakho ke bazalwane ngithanda ukusho lokho siyajabula kakhulu ukuhlanganyela kanye nani ibandla selinezezelwe ngani ngakho sizweleni namukelekile ebandleni nathi futhi nabazalwane sengibhekise ebandleni njengabazalwane bethu bazalwane sibaphathe kahle sibaluleke kahle singasho ukuthi akwenziwa ke lokho kodwa sibabonise njengabantwana bakaNkulunkulu ukuze bakhule kahle bebone uthando bebone ukunakekela uma umuntu engene ebandleni kuyenzeka angayazi inqubo yakhona kodwa ngeke ukuthi engene phakathi kwebandla ibandla izonilekelela akwazeke ukuthi anike enkonzweni ngesonto utwenki kanje mfundisi ngoizolo ngifundisa ukuthi ibandla lethu lithi usuku lwangesonto asilehlukanisele usuku lokukhonza uNkulunkulu bese ke sebaqhawula labazalwane khona ilungu elilodwa lebhodi elingekho umama wakithi akasale kanjani ibhodi lesecond babucela khona sesiyabonga baba Nkosi yamakhulu nabo abantwana bakho beze kuwe moyo ongcwele baba uthe wena baba uphika phambi kwabantu nawe uphika phambi kwesibhele zenkosi baba beze uwe bethemba wena bapha amandla ubaphilise baba ngisho baba nezifo ezibaphethe ubafundise baba ngomakho ingcwele uhambisane kunye nabo ubahole ngezikhathi zonke noma sebedidekile baba ube nabo isandla sakho somusa sibabambe sibahole ngoJesu Kristu inkosi yethu amen amen ngeke sese owakhuluma ngalo wathi vumelana abantwana beze kimi ningabanqabeli ngokuba umbuso wezulu ngowabanjalo baba siyabagona labantwana njengokusho wezwi lakho ukuthi inkosi wabakhona wababusisa baba siyamkhulekela nangusibahle ekheli shoba simbeka baba egameni lakho ukuba inkosi uphinde umbusise ngegama lika Jesu amen
Namokuhle makhabam pheze. Haleluya. Siyakubusisa egameni likaYisele lendodana nekamoya. Baba abantwana mabezekile bangangahlele ngoba babumbuso wethu ngowabo. Moya ingcwele nangumntwana simletha kuwe futhi baba siyamqinisa. Sithi baba isandla sakho somusa sibe phezu kwakhe baba simvikele kulomhlaba wezuyaliya lesiphithiphithi nezifo nakho konke baba kungalungwa lo mhlaba umgcine baba umlondoloze ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Besamela abazalwane ngicela afunde lesena. Ubusisa kwabantwana. Khona abaletha kuye abantwanyana ukube abaphathe. Yaba abafundi bakuma umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo 15. Ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana asoze angena kuwo 16. Wabakhona wambusisa ebeka izandla phezu kwabo. Amen. Ukuthi abantwana abanjani asasizathi abazantu abenza ukuthi babakhuze noma babeqhamuka kubantu abangaziphethe kahle alichaze iBhayibheli kodwa nje isibona ukuthi inkosi uJesu iyavana athi hayi didilana abantwana abalethekile. Okwesibili sibona lo mqondo ukuthi inkosi uJesu simi ngalelizwe ukuthi wabakhona wababusisa ngababhaphathizana. Yilokho esikubhekayo ukuthi abantwana sibabhaphathise siyababusisa njengoba inkosi yabakhona iyababusisa. Yilokho engithanda ukubeka phakathi kwebandla okugcina bese ngibuyela kubazali ukuthi abazali babantwana kuba kuhle phela njengoba bebalethe enkosini babakhulise ngempilo yabo nabo enhle phambi kwabantwana njengoba bethanda bakhule enkosini babakhulise futhi ngokuthi babakhuthaza abantwana ukuthi baye ko-Sunday school nasenkonzweni la kufundiswa khona ngempilo yobuKristu. Inkosi umusibusise ngicela nibile bazalwane siyanibingelela egameni lenkosi uJesu. La ngizonikeza abazalwane ababili la uDumsana wakaMalembu uDumsana wakaNgubane beza nenkonzo yomnikelo. Sobacela abazalwane bese nokuba baqhubele inkonzo. Bazalwane sesizodedela laba bekomiti ezincomo ezoletha-ke uMrs Macala. Amen. ibandla elincane kaJesu. Siyabonga uNkulunkulu ke bazalwane ngaleli thuba asinikeze lona ukuba sizolincoma. Amen. Ngithanda ukuthi utshele oseduze kwakho ukuthi wenze kahle ngokufika kwenkonzo. Ubaba uMengameli benomama nebhodi labo lonke abasebenza nalo okuyibona abahlala phansi babona isidingo sokuthi ibandla liyadinga ukuthi totally lihlangane kube khona la likhulisana khona ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. Siyabonga kakhulu ngoba uma belingekho leli bhodi lezi zinto ezinhle kangaka ngabe kazenzekalanga. Siphinde futhi sibonge ke bazalwane bonke abafundisi abathe baparticipate kukho konke kade kwenzeka kule ndawo ngoba ukuba besihlangene bengekho bebesifundisa bengekho bebesixwayisa ngabe ukuhlangana kwethu akuzange kwaba mnandi kodwa njengoba besihlangene kuningi alokhu beqale ngomsombuluko amina beqale ngolesihlanu
kuze kufike manje kuningi abakutholile nabafundile abebengakwazi okunye nami kuningi engikutholile uNkulunkulu angibusisile ngakho so siyababonga kakhulu uNkulunkulu ababusise ngomsebenzi wabo abasenzele wona siphinde futhi sizobonga omama yebo bengenzeka konke kodwa ukuba ukudla bengekho ayikho into abantu appreciate njengokudla amen singashumayela impela inkonzo bemnandi kodwa uma ukudla bengekho bazalwane ngabe wonke umuntu ubhocobele ngaba akekho ozwile nokuthi kuthiwani kodwa ngenxa ukuthi bekhona labo mama bebesiphekele ekishini ukudla kumnandi ngendlela eyisimanga and amanye ngibakhuzile singena la sebelele ngoba kade bedla ukudla kumnandi so sebelala ngathi hayi bafethu ku wrong ngoba benzela ukuthi asingene esontweni singalali kodwa silangazelela ukuzwa izwi lenkosi siphinde futhi sibonge umvangeli nomvangelikazi ukwethu Ximba okuyena obehlenyuka esithengela lokudla okwazwe ukuthi kuphekwe lapha ekitchen nobaba ke umvangeli ubabamalevu okuyona kade overseer ebona yonke into ukuthi ekitchen ihamba kahle sidlule lapha abazalwane besingeke sakwazi ukuqhubeka kahle bengekho chorus leader bethu ebebesibiza noma sesilibele izindaba zethu sizozwa sebesho sebesikhumbuza ukuthi sizeleni kule ndawo kanjalo futhi sibonge kakhulu ke nalabo akade besibela OMC bethu egameni lika Jesu besiphathele uhlelo siyababonga kakhulu ngomsebenzi wabo omanager ke bazalwane yale ndawo yonke ubaba umshumayela ugama ngoba silana nje ngenxa yemsebenzi yakhe eprepare lolu suku esilungiselela le ndawo kuba sibe khona siyambonga kakhulu ngokwenza kwakhe kanjalo bese sibonga ke bazalwane Shumayeli uVusi ngomsebenzi oncomekayo istudio sakhe asenzele sona nathi si ama Pentecostal Holiness Church as we are not religious bancane kodwa sizizwa sibakhulu sifudumele ukuthi sesishinto siyibone futhi sesilapha ya amen ake simshayele izandla bazalwane kakhulu siyabonga kakhulu bazalwane bengihambe izinto ezinjena ngizibone emasontweni amakhulu aphakeme ngicabanga ukuthi ngeke kuze kufike nakwelami isonto ngiyajabula kakhulu ukuthi namhlanje lezi zinto ebengiyibona le kude sezikhona ekhaya kithi amen siyabonga kakhulu uNkulunkulu and sifisa ukuthi abazalwane abamsupporte kakhulu sizithenge lezi ntshumayelo ebebengekho ngolesihlanu ebebengekho ngomgqibelo ebebengekho inkonzo yonke nje you are welcome ukuthi imali yakho uinvest kule lo yababa then usithembisile ukuthi khona imvesana nathi futhi azosherela yona njengebantu siphinde futhi bazalwane sibonge not actually ukuthi ngizothi ama visitor but ngizothi ama guest wethu akade esivakashele ubaba uShandu nomndeni wakhe ukuthi azosikhuthaza asimotivate and bazalwane mina sho ukuthi nje thini impumalanga sekhethi isi number 1 simthole number 1 bazalwane asishaye njalo bazalwane ke mina ngibathanda abantu abangaba amazwabo mina ngithanda abantu abenza amazwabo angithi bazalwane sivumelane sonke ukuthi unumber 1 wethu so asambeni ke siye emabandleni siyokhipha labo 95 and uma usesemandleni uza ukuthi uyashiseka khona u10,000 ofuna ukuthi ubhale phansi ukhona umabhalano ngakini mnika u10,000 amen bazalwane siyabonga kakhulu baba uShandu bese sibonga ke bazalwane kakhulu bonke abazalwane abakhona ebebehlabelela nebebehlabenyuka nje abebehlabenyuka ipresence yabo nje bazalwane siyayibonga kakhulu ngoba ubabe bengekho ngabe bekulole nkonzo yethu ayizange ibe impumelelo ekugcineni kwakho konke ke bazalwane sinalokho nasi simemezelo esibiza bonke abazalwane and futhi ngiyabonga ukwazi ukuthi la eMpumalanga sizoba nabo abazalwane abawu30 abahambayo amen bazalwane bahamba siyakhulukwane bazalwane
bazalwane umhla 15 to 20. Amen. Angibona izandla bazalwane. Siyaphulukane bazalwane asiphakamise phela. Asibone izandla bazalwane kancane izandla. Mani ngamakhanda kancane izandla. Hayi bazalwane ngefaith asiphakamise bona bazalwane abancane nje bazalwane baphakamisayo. Awu siyabonga 1 2 3 4 5 6 7 sofika nini ku-30 ngoba bazalwane siyambonga kakhulu kuNkulunkulu sikhumbuzane ukuthi imali all in all ukudla ukuhamba whatsoever it's 1010 bazalwane sino auntie sino malume bazobonasa kuyale asiphatheni kahle abantu abasha sicele omama obaba ukuthi bebonasa bashiyelwa nje u1010 nje sekuphelele. Amen bazalwane ngibonga kakhulu ke bangcwele sinibonga nonke ngaphandle kwenu ngabe le nkonzo ayizange ibe impumelelo siyakholwa ukuthi njoba singaka kule kota ngeza ikota siyobe sifika lapha ngasemnyango. Amen. Amen bazalwane egcineni abumshayi wogubhu bandla Nkosi yami angisambonganga inkosi kusikelele ekhehla sibonge kakhulu ngabe nomphakathi awuzange uze ukuthi sihlangene ukuba kungekho wena. Hallelujah. Bazalwane senzo yethela inceka kaNkulunkulu umvangelo uJeximba eze ngaphambili naye ke azosethulela osewenzekile emsebenzini wonke nje owenziwe. Siyakubonga Nkosi, siyakubonga mnini bonke. Ngale nkonzo babo siphe yona. Sibongile Nkosi izicelo zonke suwele ekuqaleni kuze kube manje. Siyabonga Nkosi nemnikelo abantwana bakho Nkosi osuthi wabathinta enhlizweni baletha Nkosi imnikelo yabo
bethokoza uthi izwi lakho uthanda Nkosi umnikelo waba nenhliziyo Nkosi abanikela bethokoza baba abanhliziyo ozivumayo sebabethile Nkosi umnikelo sesiwamukela Nkosi ngokukholwa ukuthi Nkosi lesisamba lezi inkulungwane ezibhaliwe sezikhona baba siyabonga babusisa abantwana bakho nalabo Nkosi abasazophinda Nkosi bapledge nalabo Nkosi abasazoqhubeka Nkosi banikele labo 90 rand ngoyigcwele siyabakhulekela emakhatsheni wonke ngoyigcwele uphinde Nkosi ubabusisa abantwana bakho nayicebo yakho umfowethu ushada Nkosi nonkosikazi wakhe nomndeni wakhe baba siyabonga ukuthi banikele igazi labo lokuba Nkosi baphume bebona abazalwane baphume Nkosi bekhuthaza abazalwane bagcobe Nkosi bagcobile kithi ubeka Nkosi bagcoba besazongena nakwamanye amasekethe baba uhlala olimini lwabo hlale Nkosi ekuhlakanipheni kwabo ukuze Nkosi ibandla libusiseke ngobukhona nangezibusiso olenzela zona uma nathi Nkosi xa siphuma usigcina usilondoloze nawo lo muzi esikhokhobele kuwo nankosi nalo mama Nkosi osilondela lo muzi umama uNdlela baba siyamnikela kule ntaba ukuba Nkosi uqhubeka ukugcina kanye nebandla lonke sibeka abantwana bakho ababuthakathaka emzimbeni yizwi lakho Nkosi wathi sikhuleke singaphezi yizwi lakho Nkosi elithi Eliya wayifana nathi kodwa wakhulela wezwa waphendula baba ugcweleza kanjalo bathinte ngabanye abanye bathinte mnene emandla wonke ngoba wena uNkulunkulu ophilisa siyakholwa ukuthi wonke sewusenzele wona ngegama lika Jesu akawumusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lika Baba uNkulunkulu nokuhlanganyela kaMoya Oyingcwele ungaphumula kuthi sonke manje izibe inkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu amen.